sendal sebutut kieu. Ma, sendal naon? Ih, sendal geus jorek kieu ge. Ma, tingin hantu dipakena. Ih, Ma. Males aing makena ge. Ma. Malah ngajedog bae. Pura-pura teka denge. Ma, mah budak beneran. Kemana ya budak? Pusing mah sendal geus lagedug kieu. Aduh, ka masjid kan itu? Ih, tuh. Mana sendal karak nang meuli deui. Oke leungit sakitu gede masjid. Aduh parah. Sakitu ge jelema keur ibadah, sendalna dicokot keneh bae. Woi, Pak Haji. Ngacaprak bekos burung beo kunaon? Ceker naon teh salat sia? Latihan. Pak Haji kunaon marah-marah bae geus kolot ge ih. Kunaon carita. Iya sendal aing leungit. Tas salat Jumat. Situ salat Jumat. Henteu Pak Haji maaf keur aya misi yeuh. Ih teu salat minta maaf na ka aing ka Allah kan itu. Ih, kira-kira sia nyeuleuh teh sendal aing sanu nyokot. Hai nanya. Wah, kesempatan nih kos di TikTok teh. Kamu nanya sendal kamu di mana? Aku kasih tahu ya. Aku nggak tahu apa-apa ya karena aku tuh di sini aja. Kan kieu amat. Aing bener nanya yo. Iya, kamu nanya. Aku kasih tahu ya. Aku dari tadi di sini nggak tahu apa-apa. You know? Ih, wah, teberes ya mah. Sabar lah, aing kenangan sorangan bae. Hei, Pak Haji tunggu. Kembalilah ke sini kepadaku lagi. Aku kasih tahu solusinya. Singkat bener itu sia. Iya, aku kasih tahu ya. Naon teh sia? Ih. Geram beres solusina. Naon? Ini aku kasih tahu ya. Itu kan di masjid tuh ada ini, kepalanya Irfan tuh yang botak-botak. Irfan kah hulu-hulu Irfan? Aing nahan sendal, nahan hulu Irfan. Iya itu kepala Irfan yang halo tes yang begitu teh Pak Haji pasti tahu kan suka di masjid. Terus umumin kepada masyarakat yang melihat sendal saya mohon dikembalikan kepada saya gitu. Oh, Mik. Ngomong di tadi tuh. Nunnya. Solusinya bagus oge. Iya. Ini ke masjid. Bagus oge solusina ya. Diumumkeun ku aing. Asik, sendal anyar. Mantap bener. Bagus. Hampang di. Maing emang jenius jasa. Pinter. Ini mah bismillah. Sebutut. Males aing. Bye-bye sendal jelek. Mantap sendal anyar. Bagus deh yuk. Enak jadi tenang. Semoga sendal anyar mah. Ih, geus balik camnya budak ieu. Sendal bagus, sendal anyar. Geus balik pan. Geus. Bagus atuh. Tah kitu. Leuwih alus mah unggal Jumat sia ke masjid. Menang mah. Ih, atuh menang. Sia keren. Yang geus atuh ka dieu sampingna urang simpenan. Maka jerolanya. Alhamdulillah aya perubahan ka anak aing. Namun aing ngumpulkan sendal tiap Jumat, aing bisa usaha sendal, dijual sendal. Make modal. Terus namun laku loba duit aing. Wah, mantep ya. Berarti aing unggal Jumat aing nyokotan sendal bae nu baragus kieu, anu merekna gade, nu merekna mahal. Terus bahanna halus. Hampang dipake. Memang ini menang sendal ya. Oke, mulai Jumat aing mulai jualan gitu. Bener. Aku ingin berdiri, aku ingin berjongkok. La 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 la. Aku senang sekali bulu jembut, bulu jembut. Mantap budak. Ini segala. Woi, kemana sih ya? Kamu nanya? Anjay, keginian. Kamu mau nanya enggak? Kalau enggak nanya aku mau jalan lagi nih, aku tekaur. Oh, nanya. Saya di mana? Kamu nanya lagi.
Nanya. Ngeselakin tak jelema. Apaan tuh? Mana Irfan? Kamu nanya. Kejebak dia. Lebok dah. Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Ngeledek aku aja. Kia. Ya, gila. Juk. Si. Ese. Woi, sedek bung, ngajak usaha kuing. Kamu nanya. Anggap cukup. Naon, usaha naon. Ya, aing buka usaha, ya jual sendal. Sedek bung ngebantuan aing. Wih, ay kemajuan siap buka usaha sendal. Pengen tayo. Oh. Ay, jangan baik ta, biskuit mis 2 bulan ki. Terus kumaya sistemna. Sistem gugur. Emang main bola. Atuh gitu, Beng. Ki kuing bere untungna. Nah, itu sendalna. Oh. Pokoknya mas ya ngejualkan sendal nukos kieu beng, kekung bere untungna. Emang menang barang di mana sih ya? Si ayah bela, pokoknya mah bisa mah tinggal ngejualkan be. Tinggal terima beres uangnya. Ilaha. Mulai isukan, mulai Jumat. Jumat. Oh. Ayo Jumat. Oh iya. Boy. Jumat harap. Jumat harap pan di aing geus eta, geus aya sendalna jadi karek saeutik. Nah, isukan harap Jumatna. Jumat harap. Saya ngomongnya. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada warga yang melihat sendal saya warna hitam baru beli Di masjid aya nu maling sendal sagala. ya. Astagfirullah. Kalau Bangetan mau jasa kan balikin, maling. kalau pakai balikin ya. Sayang itu baru beli saya. Tuh. Terima kasih. Woi, di pengumuman naon sih? Tuh nyaho aki-aki ngaran lagi. Tuh gitu mungkin malah nyeder neangan ka jelema. Terus kumaha jadi teh ya? Heeh, jadi. Kumaha? Pokoknya masih mulai ayeuna ngejualkan sendal ka sahabae. Kita menang loba duitna. Kayak bikin ke aing setor. Kayak sisana jang sia. Gitu. Siap, Bos. Pokoknya masih datang teh isuk. Ambe melina loba. Ya, segala di waktuan emang gawe di pabrik. Atau emang kudu kitu ame. Menang duit mah jadi engke mah. Embung yang terserah aing. Mal sukses ya. Makanya udah ngerti isuk. Kotok hudang ti subuh tedek beunghar. Di bagian mangkrang. Dek nurut ka aing mah ya. Dipecat kuing sia. Gawe ge encan geus deuk dipecat. Aing nurut. Buset, di sore kieu teh kan aya nu nganterkeun. Duh, sial teh jelema. Ulah bandel sia. Kebangetan jasa. Woi, Pak Haji. Non, Mantas di mana? nan sendal. Sendal. Oh, balik Jumatan leungit. Yang kapanggih. Encan si adi dio. Aing onem di mana bae. Pusing jasa lah. Sakitu gede masjid. Anu leungit. Anu maling keneh bae. Kebangetan amat tuh eta jelema. Segala maling sendal Pak Haji. Oh, pusing aing ge lah. Pasna sendal aing. Malah ruku. Sudah salat. Sanu ruku. Aing ngilikan sendal yo, kosna nu aing yo. Lain. Di mana? Aku sia. Tuh, merek ge. Outdoor. Ih, Tuh aya tanda panahan ka luhur. ieu buka aing. Nang lima. Ngaku sia.Ege. Tuh, sengit minyak misi kene. Aing. Kenapa baik? Mau urang Pak Haji. Mah ngarang baik. Masa Pak Haji mitnah. Sendal Pak Haji. Bener tuh, di pakaian minyak misik. Wangian lagi apa lain? Ya pantesan ngajakan iya bisnis. Ngaku sia. Lah aneh mah nang nyokot di masjid. Kita main. Tuh, pana. Nu Pak Haji. Atuh nu aing. Tapi mah nu di badi itu lembar tengah. Iya,
sih pantesan tadi ngajakan iya bisnis sendal Pak Haji. Waduh, ngaku sia aing mah mitna lain sendal aing mah. Woi. Nang sih rame-rame ih. Anak ibu. Amat. Heuh anak aing eta. Iya maling sendal, kula. Ih, teu main mah. Nang nyokot di masjid. Tuh, di masjid. Biasanya nu Pak Haji teh. Salat henteu maling sendal ho. Mang langar jasa budak ieu, ragaji ieu. Maling di masjid. Pan tadi pasti paling ngadet pan. Kita ke masjid. Lah enggak sih pan ke masjid nyokot sendal. Astagfirullahaladzim Irfan, pan aing ditah ka masjid teh titah salat lain titah nyokot sendal ari sia. Kunci. Hei, sendal aing, sendal aing. Kunci. Sendal aing. Sia, kisilkan bae aing. Semur. Ayo komeng. Kamu punya. Bawa yuk. Betul dong. Action. Wow, sendal. Malah rokok. Jangan waktu sholat. Aing keur salat. Tah nyelekeun sendal tah kongen wae yo. Action. Kebuntut. Gampang. Set. Action. Bejaan mangkrang. Mangkrang. Terus ngurus timer. Begitu be, jangan jualkan. Jangan. Mah, iya, hendak di, hendak di, hendak.